Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuliner Receh bareng saya Rizky dan Saputra. Di sini ada yang viral nih, ayam bakar 55.000 dapat 2 guys. Nah, di daerah Regensi, Permata Regensi. Di samping Midi ya, sampingnya bekas Giant dulu ya. Yuk langsung aja kita kepoin ya, ayam bakar yang lagi viral 55.000 dapat 2. Kayaknya ayamnya gede-gede. Yuk langsung aja ya. Check it out.